Kada se danas pomene ime Rođe Rajčević, u prvi plan izlazi jedno pitanje koje već više od 2 decenije nema jasan odgovor: šta se zaista dogodilo i gde su nestale njegove pesme? Njegova smrt zatekla je javnost, ali ono što je usledilo bilo je još čudnije od same vesti. Nije bilo konačnog detaljnog objašnjenja koje bi zatvorilo prostor za sumnje, a upravo ta praznina postala je tle za brojne priče. U prvim danima pojavile su se razne spekulacije, od zdravstvenih problema do nagađanja o porocima, o čemu su pojedini mediji pisali senzacionalistički, dok su njegovi bliski ljudi te priče odlučno odbacivali ili odbijali da ih komentarišu. Jedan njegov prijatelj godinama kasnije govorio je da je istina mnogo jednostavnija nego što javnost želi da veruje, da je bilo previše nagađanja i da je Rođa postao žrtva priča koje su se same od sebe umnožavale. Ipak, ni ta objašnjenja nisu ugasila sumnje. Naprotiv, svaki novi tekst u novinama kao da je dodavao još jedan sloj misterije. Najčudnija priča, ona koja se ponavlja iz godine u godinu, jeste priča o koferu. Prema pisanjima više medija, nakon njegove smrti iz stana je iznet kofer za koji se tvrdilo da sadrži sveske sa pesmama, rukopise, tekstove koji nikada nisu objavljeni i ideje za buduće albume. Upravo tu počinje najveća misterija: ako su u koferu zaista bile pesme, gde su one danas? Da li su ostale negde u privatnoj arhivi, da li su izgubljene, ili su, kako pojedini nagađaju, završile u tuđim rukama? Godinama se provlačila priča o svesci sa tekstovima, koja je navodno nestala. Pojedini portali pisali su da je jedan poznati izvođač navodno došao do tih rukopisa i da su neke ideje iskorišćene, ali nikada nije objavljen ni jedan konkretan dokaz. Nije bilo zvanične potvrde, ali kako mnogi tvrde, taj poznati pevač već duže vreme nije objavljivao ništa, kao da je iscrpeo sve ideje. Ali to su samo priče, koje kada traju dovoljno dugo, postaju legende. Posebnu pažnju javnosti privukle su i kasnije izjave ljudi sa estrade koji su tvrdili da se o Rođi nedovoljno govorilo i da je njegov doprinos namerno potiskivan. Čak je pomenuto da su neki pevači karijeru gradili na njegovim pesmama, a da ga kasnije nisu ni spominjali. To nikada nije zvanično potvrđeno, ali je dodatno podgrijalo uverenje da nešto u celoj priči nije do kraja ispričano. Postoji i priča o noći uoči smrti, o navodnim razgovorima, o tome da je bio zamišljen i povučen, da se nešto dešavalo u njegovom životu što javnost nije znala. Neki su tvrdili da je bio razočaran scenom koja se promenila, da se osjećao potisnuto u vremenu novih trendova. Drugi su govorili da je radio na novim pesmama i da je imao planove. Upravo taj kontrast između priče o povlačenju i priče o novom početku čini celu situaciju još misterioznijom. Ako je radio na novim pesmama, gde su one? Ako je postojao materijal, zašto nikada nije objavljen posthumni album? Pitanja su ostala bez odgovora. Mediji su povremeno objavljivali tekstove u kojima se podsjećaju na 2 velike misterije: uzrok smrti koji nikada nije do kraja razjašnjen u javnosti i nestale pesme o kojima se godinama šapuće. Danas, kada se o njemu piše, gotovo da nema teksta koji ne spominje upravo te nedoumice. I možda je upravo to ono što najviše uznemirava, činjenica da je čovek koji je pevao o ljubavi i nežnosti postao simbol nerešene priče. Publika često traži dramatičan odgovor, neku veliku tajnu, neku zaveru koja bi objasnila sve. Dok god postoji mogućnost da negde postoji sveska sa njegovim rukopisom, dok god se spominje kofer koji je nestao bez traga, misterija će trajati. A možda je upravo to razlog što se njegovo ime i dalje izgovara sa posebnom dozom tuge i znatiželje. Nije to više samo priča o pevaču 90-ih. To je priča o pitanjima koje ostaju kada se svetla ugase, o stihovima koji možda nikada neće biti pročitani i o istini koja je ostala negde između redova.